Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri ya YouTube channel yanyu Rwanda Blessed TV. Nje ndagarutse rero, nitwa Kamana Alfred the teacher, nkaba ngarutse kubaha amakuru agezweho nk'ibisanzwe. Reka dukomeze. Mbere yuko dukomeza, banza ukore subscribe aho hasi, maze ukurikire ibiganiro byacu tuzajya dushyiraho umunsi ku munsi. Nari nahoze mbabwira ko nari nababwiye ko ndibabwire kandi ku nkuru ya General Muhoozi. Ndaje mbabwira ukuntu M23 yatangiye kugenzura umupaka wa Rusizi ya mbere, maze binjira mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Binjiyemo mu gitondo cya none tariki ya 16 z'ukwezi kwa 2025. Ahagana ku isaha ya 2 za mu gitondo, umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yagaragaje mu marenga abaturage batuye umujyi wa Bukavu ko uyu mujyi uri mu maboko ya M23. Birumvikana ko yarari guca amarenga ko umujyi uri mu maboko yabo. Amasaha ya 4 M23 yagaragaye ku kibaya cya Rusizi gihuza umupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo. Abarwanyi ba M23 baragenzura imipaka yose ihuza u Rwanda ndetse na Kongo. Birumvikana ko bakomeje gukontorora umujyi ndetse n'imipaka yose kuva i Bukavu kugera muri Goma. Ako niko gashya M23 yamaze kuba yakora. Ibi byabaye kandi ku itariki byabaye guhera ku itariki 27 z'ukwa mbere kugeza uyu munsi. Cyitwa umupaka wose uhuza u Rwanda na Kongo kiri kugenzurwa na M23. Ni urugendo rukomeye abasore ba M23 bakoze kuva Bunagana bakagera Rucuro, Masisi, bakaza bakikubita Warikari, Rubiro, bakaza muri Nyiragongo bagafata umujyi wa Goma, bakamanuka muri teritwari ya Karehe bagafata ibice bya Ubusi, teritwari Karehe centre, bakagera Kavumu, ubu bakaba bari i Bukavu. Ni ikintu kitoroshye M23 yakoze kuva ziriya tariki. Bakaba kandi bagitangaje ko urugendo rutararangira, nk'uko uwitwa Colonel Nanga avuga ko intego ari ugukomeza bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Mu ijoro ryashize ibinyamakuru byavuze inkuru zigiye zitandukanye cyane ko bagaruka ko igisirikare cya FARDC bamaze gukubita inshuro M23 maze ngo bakayikura mu mujyi wa Bukavu ikirukanka igakizwa n'amaguru. Ibinyamakuru byinshi byagiye bigaruka kuri iyo nkuru, bamwe bibaza bati ni gute M23 yakwirukanka n'ukuntu bari bayizeyeho imbaraga. Abantu ubona ko rwose byakomeje kubabera urujijo. Ariko mu kanya kashize nibwo M23 yatangaje ko umujyi wa Bukavu uri gukontororwa nayo ubwayo. Amafoto yagiye agaragazwa cyane, ahubwo icyaje kumenyekana ngo nuko M23 yagaragaye yambaye impuzankano y'igisirikare cya FARDC ndetse n'imodoka zabo zimwe, kuko abarundi bo bamaze kubona bikomeye maze ngo amaguru bayabangira ingata baca baduga. N'ingabo za FARDC zirahunga ziriruka, maze ibikoresho byabo barabisiga. Imodoka zose z'intambara bazisize M23 rero izigaragaramo, izigendamo. Abantu benshi rero baje kubitahura ibyo bintu ko ari M23 yahoze iri gutembera umujyi wa Bukavu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi ndayishimiye uwo bakunze kwita Sebarundi muri iyi minsi niko ari kwitwa, yitwa Sebarundi. Yamaze gutangaza rero noneho ko ingabo z'u Burundi ziteguye cyane, ndetse akomeza no kubwira abarundi ngo bitegure, akomeza rwose kubabwira ngo bitegure intambara uko byagenda kose n'u Rwanda.
uyu mugabo ntasanzwe. Gusa ukabivuga abantu benshi baribaza bati ni ukubera icyo avuga ngo bitegure ngo intambara. Yarangiza kandi ngira ngo mwarabyumvise ko yavuze ngo u Rwanda barwanye n'u Rwanda ngo yaba yamaze kutunesha mu masaha abiri, ngo yaba yamaze kunesha u Rwanda mu masaha abiri. Noneho bikagarukwaho n'ukuntu barimo birukanka imisozi bahunga M23. Ibi bintu tukabura uburyo tubihuza. Mumfashe ubwo murambwira. Abagande bo bakomeje kwatsa umuriro kabisa. Witwa General Muhozi, umugaba mukuru w'ingabo za UPDF, zatangiye kwataka abasirikare bateza umutekano muke mu bice by'intara ya Ituri mu mujyi wa Bunia, umurwa mukuru w'intara ya Ituri. Ni nyuma yuko General Muhozi, umugaba mukuru w'ingabo za UPDF from Uganda, ari gushinja ziriya ngabo ziri mu duce tw'intara ya Ituri ko ziri guteza umutekano mukeya, ndetse yari yabigarutseho no mu itangazo nari basomeye mu nkuru yacu yashize. Niba utayumvise uragenda uyirebe, irimo hasi, nayipininze muri comment. Yari yamaze kubabwira ati nimutisubiraho ngo muhagarike ibyo bikorwa byanyu byo guteza umutekano muke muri iyo ntara ya Ituri mu mujyi wa Bunia, twebwe turabacanaho umuriro. Niko yababwiye. Arababwira ati mwitegure kumanika amaboko, nimba mutabikoze turabafata nk'abanzi, turabataka nta kabuza. Yes, nuko byagenze rero. Nangaha dusoreje amakuru yacu no munsi. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana nanjye. Icyo ngusaba ni ukujya aho hasi handitse subscribe ugakandaho, maze ugakora like na comment. Ubwo ukaba uteye inkunga channel yawe Rwanda Blessed TV. Noneho njyewe ikiganiro cyo nakagaruka, ndaje mu kanya, ndaje mbabwire andi makuru agezweho, dore ko amakuru ari magenda ahindagurika hariya mu gihugu cya Democratic Republic of Congo. Ndaje mbabwire. Mwari kumwe nanjye rero, Kamana Alfred the Teacher. Ciao, ndabakunda cyane.